Ia e toe o whalofa ma whatalofa atu Samoa le atunu pele ni vaenga o le fiafi. O le ua tātou toai tau nu mai fo il tātou polokalame. Ia o le tau alunga fo il ne o tātou o nanga nei pou. O le tātou polokalame Samoa mo ngā luenga wha missionary. Ia lea ua whaatasi mailana au auna. Ia le sunga le missionary ia ko wati. O lo o mafuta mai le tātou mā lotonga. Ia i le no fuanga fo i o loo au mauai a wale ngā luenga ai whaatalo whaatu i pa ia manu malu si o tātou atinuu. Lea foi mwhai on tātou mafuta whaatasi lunga o peaunga ngalu le ea, lunga o penga te whailangi. Ia a wale whaawa wino o tātou polkalame i lea vaiaso. Ma lea vaiaso i whaatalo whaatu foi i le sunga le whaafengainga i a tito. Whai on mātou lua atu le nea fiafi. Whaatalo whaatu i lau sunga i le missionary ko wati. Malole, 𝚟𝚒𝚍𝚎 maua. Le levanga le afiafi le whaafonga tā puai mo so tātou atunu. Le so stafai fio nei ke lope. Ia, mai lava i tātou ainga, ia, mo tātou atunu pelo Samoa. Ia, ele motu i sifo whapefo le motu i sa, ia, le ngata fo i leo, ia, Samoa nai New Zealand. Pe fo inisi atunu o lolangi o whaena mau ma le tātou proklami. Ia ma se fo inisi o Samoa o papa au ma mau i nei le ele ele ia po le tātou atunu fo le tātou o tonga. Ia nei fo i o langa. Ia ai le ngata fo i lea. O te whaatalofa alo i atu i ate o lua. Ia lau sunga le whengenga Mike ia le whaatonu fo le tātou TV. Ia ma se fo i le sunga le whaafengenga. O mo fai ana lua se e lua mal nevang vef le sunga whengenga ia tito. Ia o fai fo ina pa avanolo na taimi ia i te lo vai aso ma nei fo ia fiafi. Tātou te whaasoa ma whetufai. Ona o le tāu o le nei polokalam. Ia e lese polokalam mea se lotu po se wai po se a ngai. Ia pe o le mea le fie pelo loto e va ia le sunga whengenga ia tito ia whape le tātou wo whawhengainga ia nanai. Ia, wale ma whaina pa au malnea fiafi, ia to manato lai, whawhonga mai moa mai fo i le sunga whengainga. Ia ai, o whalo whatu ma, whaatalo whatu. Ma lo i le lei, ma lo tau lava, ia, mai nei atunu o tonga. Ia, o mafuta atu le nevaenga o le vaitau. Ia, 𝚟𝚑𝚎 maua. Malo, tamasiko. Sai pe malo. Malo fai ngā ue. 𝚟𝚑𝚎 mangai lau sunga ni. Sangaria, kawati. Awhiro i whaatalo whatu fo i nei fiafi. Sua whaman malo i su piso tatu rima tatu whaola. E whawhiro i tu ma whaatalo whatu whaftai fo. Toi mōsi si awano le lei. Pai fo inga e sila mai au mānofo no whatu fo i mai sunga whatonu. Ngā ko leua. Kako i fo i le. E umor ni vai aso. Ia le atu mawale alo fo le tua. Ele sui ale alo fo le lau sunga. E me se foi o si o mafo i nofu atu. Ia mo lawe sa wanga o le pa au maile sunga whenga ia nei ia. Nga kuo lani umar celebrating o le 𝚟𝚑𝚎 Ia wala ila o whenga sui. Se taku tau noa whasoa. Ia me tau foi o le wai lunga pa anga tātou po kalami. Pa ala masanga tātou po kalami le wai lunga ia. E me funi fiasi whaatalo whatua i au na tofi le tua. O wala meno e whaafongai ia e misi foi o nai matua mai lawa ma mauta. O tāua na lipo kalame ri lau sunko vati. Misi foi o whaatu. Tāua tele lipo kalame ma nei ala leo. E le koe kau oe whape e tuli o le pikola le o tau ula e po kai papakula le fai sa minga pe fai le e o le o verne fiafi a me se foi nei ala leo io o momoli atu lava i lunga o lo to fanga momoli atu to lava mauta le pol kalama te oto ia mai fa fonga ki le pa wal me o ta peno le tima le mal me tau ma falo ma tu ma to ia ko lo ma ko falo lo po kalama ia le la fa lo lo to ia lo tua ko ka ko ma au lai ki vo ia le e ka ki ele ma ke yo ma o ma sunga fa to no fa le ma ia ta o le ne ia fa le ne ia o ke lo la sunga o
pi ke fit mai tai e wa fit mai te fa talo fa foi le sunga le fa veria ya saltonga maro freedom le va so le ko e fego ya le fa tai lo ke va yo talo fa o le ka mai lu i le ringa malo ia viele li ala fa pula sunga saltonga o sunga fa veria freedom fa talo fa tu lo sunga lo e tu lo e mai lu ia le fa tai le ri le wata pena le tu ne ya no e wa lava ya so kiri vai so no le ya le o vai yo le mo mata malo no le usi fie malo le o le te mi yo langa fu le mata ta le ka ku e kumo yo se fatal fatuna ni te fi le suama fatonu ni te fi ia malo fa tai te tono ne fiafi ia o le tato wanga i lo el tato polo kalami ia e pe on tato ta pena i monia fiafi ia e whaftai atu fo i woma pa angal tato Global Kingdom TV silsili whaftai ono lau te talu ma lau langu ia au wafo i le tala ingol fina ngalo leli ia po o le mana toina fo i o au auna le tua missionary o fe evangelia apostolo perfecta fai au ia o lo fea ngai malinga wenga le tua e natu ia Samoa lo mai o le tato porkalame nei Samoa mo ngalwenga fa missionary natu foi la le fiafi e se fo i se vala le ole atau fai e tu fam fa so atu mo o lo fa fonga Samoa ia ile so tanga o le wai wam por ngalwenga fa missionary male kalesia ia ele ia o le atu ina atu pe le sunga ile missionary ya kovati ia e amata mea mai a wafo i tatou por kalame le fiafi ia e foi sau fesili fai fe au o tau sunga i fafia ngainga o tau o taitai o i kalesia amen ia o le avano le lei nei e tau ina mai e fesili ia e mai se fo i o se faasoa ia e fia so soani mai e tatou por kalame ia e alo ia i o faiva manaia la sunga kovati ma le ngang whaaloalu o te toe o whalofa atu si o tatou atunu ia ne va le fiafi ia na o mona tala tu fo ile sunga ya Michael unga por tatou tabla ingol ne va le fiafi o le tatou programi o le Samoa For Mission o le Samoa mo le wenga fa missionary ia le ho sa fo ine tonga a mata ile programi le ine tonga e ta o le tonga For Mission na le fo ila wo tu le ia i le auso nei tonga ona o te sa e fai fo ila to proclame fo ia lungo le TV ma le tio lava ia ta to wompa anga le ngana tonga ia o saula ia o si le lava ala fa o nga ele ngo le wai ma ia o saula ia o so ni ta to vai nei tonga o fa ia tua a ta to wo fa o nga le ngo le wai tau le fio mai tanga tato wai mo le fa pe o mea le wai mia mo la tau la wa ya ku sui le mo ka ko wo fa ngale skali le mo fa nga mai sa mo le ngalu ngale e vala au lia le kale sia ke siano e o mai fai me fa tasi au le ngole na vi esela yo le ngole wai ai tu o tonga For Mission ya le la wo lua ya so walu proclame le walu ile mato au nga lue nel mato base le walu fai proclame ya so lulu o ya stoffi ile taimi fo ya fa pe le walu fo lunga le tioma tu lang fo fa pe nai nei tonga so le fianga ya tia ya fa tai le tu to Samoa e fa tai le tu ya to Samoa to talo ya le fo wa ya sia sao o sio nei fa tau va e so nei fo ile tato au 𝚗𝚙𝚢 nei tonga wa tasi le me misi fo ile tato au le tato 𝚗𝚙𝚢 sa mo pe te lo tai me fai mea na tato fa pena fo ito fai mea na la tonga e fa pena fo ile pe o sina me o te fa fitai e fo le ngaluenga le wai e le na sa mo fo ile tate ngaluenga ia o ngata mai le atunu o ma le atunu o le matango fiele na o le tala le tua e ta tau ona fa pena fa mai tala paulo
le tusia lava le aroma se fulu mai awa ua le to iai se eleni ua le to iai se 𝚘𝚘𝚎𝚘 ai fai mai o la lava iai 𝚘𝚘𝚎 ole mea la tau fai paulo tala noa mai o le to e ese ai i tātou ngaia le ua tasi i tātou e krisa po o fea la tunua e za wale tangata o le ale lanu e ta tauna ngā lue o matangata nei ona o tangata le mālo le atua e o te fia la e whailo atu si nāmi te mitanga le o foi ua tala me fa soro tatu au so nei Tonga for mission po Tonga mo le ngaluenga fa missionary ia vi ele atua ia tonu wow nga fo isia tatu a mata melele ia ole au nga lava le ole ngalu lue fa tasi ole o mai fa tasi fa tasi le tatu ngaluenga ole malo le atua ina ia mafai ai ona tupu pea le tala le tua matu ina atu i le atu nuu ma lea malo ma lea tangata ma lea atu motu po fea lava i lea ngangana o le lanu o anga nuu ina ia o mai tangata i loa le malo le atu ia wa lai lava e manino le tusa faa linga fo i le fituron fai poe faa mai faa uta mai wova ai atu le mamano o lanu o ngangana o atu nuu ua ese ua lata ua maile I luma le nofoa li o le atua. No knowing. This is how God wants to see us as a world and as the universe. That we comes together with colors, with different tribes, different languages, different colors from all the nations and all the tribes. That we come together before the throne of God and present who we are and what do we have, because the Lord bless us of what we have. Yeah, pero se biana o fie fai lo atu ne vanga le fia e lau sunga mai pe fo le sunga fa nga ia mana o me fo tato talo mai e mo tato me le wa mata fo nei le fo tu le tato o so nei tonga tu le vaenga le Tonga for mission ia le wa mata me le tato o so li mai Malo, tai mana ia te le vaenga le wa sau no ai lau sunga le missionary ko vati pe fo ile sunga ya tito o le suinga mainga o le ingo le wai manga I le ingo le o Samoa For Mission na o le Tonga For Mission ia le ala o sau no manino le sunga I le missionary ni vai ngole fiafi o le aunga le malfa moi ina ia toi fafang le nga le o se mea se wai ia mo ina ia toi fafang le nga luenga fa missionary ia e mai se lava o le kalesia lava e tau tu lai mai ia ma le nga fa lo sunga tito pe si vai ngole sau no sunga missionary ti e saunoa tala tele pauarde foi le mane ia matango fie o le saunoa foi le missionary wa mo ia e pe o ngo e ia kako samu eu que le o me pe a fa ngoro se me vole e ka kai le fie e fio ka ko fa pe a se le ngo fa ngo ka ko vai e kilo fala ko ia se la le ngo fa ngo se fa ko nga e le mi se fia ge e le pain fo ka ho a sa ale ngo ku e ra sa ngo la sunga vo fa tai fo le io se la ngo fo ma se ko fa fo va ko le tu ia ma fa yenga sui le ngo wa ngale sui le ngo a fa pe le wa ia nga ka se fie le wa ia ia ai fa tai le tu ngo ka wo yo le mission for Tonga po le Tonga for mission ia vai le nga va ko se vai nga kwa go vai le ka ke lo ye le nga lu le mana le le nga lu vai so ale wo isia tau le wa lu e fai le nga lu awa fa pe e ku ia le ngole wa me ele sui ia e si wala sunga ka pule de kwal mere ke singalo ye e le ka yanga ya fa tai le tu se la wa va ku ya o le wa o su ye le ngo ya o nga lo yo nga e tupu nga venga ma tupu fo le nga lo fa missionary ale pe o mai ka wa ku ngo le nga la mission nga le ale wo mai ngo ka ku le nga lo wa ye ku le ke le ngo ka ku le nga ri lo sunga o nga fo yo le nga lo ke va ye ku ye ko ki ngai ka ku fa lo ku
o vi mai o e fa poco la mission ale e penso ko fa poco ngai se mo sangwa la su Paftai lava titu. Sa o fai la uso nei tonga. Anga e se la pase nei rola fa tonga. Ah, e mga pingil Samoa For Mission, la ku pingil tonga For Mission ngo lu ko le kio. Le la tali la sili sa ko. Le la tali la sili sa ko fai. I le kali la sili le ngalo ka fa le ka fai. Ale la tali mai, ma le ko sili. O me la sungo o le whaatonga po ua whaatonga la po kalaminga po ngā Samoa le rau maua. O ngā le whako. Le aka wau. O le aka wau. Ke lau kaiminga ko e me lau ko ngā voi e. Le whaingor whaatonga i au whakwa. A wor ko e a o me ka haka. O me whaingor ko e so o me le maari e riski. E ba ngai ke mua aka kasi aka rua aka solo ai e ki ngai mo le ale le yala oi ngai ka oi e fai ngo fiala ma wala fa tonga pe fa ko mara vanga ka muri ko mo a wa ko o nga fiu e ka wala fa ko ngai ki fa Samoa i singa ke ko a per mane nga o ro ko kala sa o nga gongua ma lo la ya paptai ane fiafio la tatu su rol matol niu pe upola tunu tatu proclame ne va ngone fiaf ile so tanga leo le o le lotu ma le kalesia ma le ne fo ngal wenga na wai pe tasile nei vai liu ile telo tau sanga mo vai e tele na upuia e fo ile nenga luenga le va lava le kalesia ma le wai ona ele upu fa apea o le ai o mai le wai nga o ia tu pulanga mai tonu e kalesia nga ele se tala e vane ai a pe ona upuia e la ngona au fa nga solo ai le unga lua mai le ne fa ngalwenga o te fa longo pea yo te lingal tala nei ma ia matele e nei e kalesia sa mo te alo tatal no inisio nei fa fe ngainga mo toma fa fa malama le so tanga po le ale vale o le waiwam ma le lotu po le kalesia o dal tele lavo te o to inga upule sa ya ora wanga nga le mai nga o ya ko kamiki mo le ko yo ma ya nga ko ala ya ma ya e fo inisi vai nga e sa o fo sa unwanga o fo inisi vai pe o si fo me fia fa mama ele ato fo le ngalu nga le wai ma e fo na ia me la pe fo o no le tau tu ni so ilanto ia e te tau fo na fai ma so tai me le kalesia ma to langa pena au ni so taimi e fa e tete fo inisi na missionary o na tu sai ma tu nu o ngalu lue ia o lae e fa fo ile le mo sa ngale au ni so taimi o tele lavo na missionary ia wina tu e o ngalo fa missionary tu lo le upo to ya tau ele i mali li ai le tele fa fenga ile wina to ilanto o tangata la ia sa wina tu le tele o missionary o lato ma tu lava po lato ainga ona telava e sau staimi sau siaso nisio missionary wo tino matu tua wa sina fo ngaluenga fai lato tau tinonga ale tele lava yo lato testimony e o atu i nai lato fai fi au na vai tau ale upu lava le e te anu au me maua ina mea ele ai asa me mo ina me wai no matu tiva i forma tele ele masu ona toimi milo mai le ona te pulanga le popo fo so fo ila to ainga o la to ainga la ia na sendinga so the families become the sender instead of the church pe no fa yatu le tupo mai le lamosa le talfa so le pito this was the number one thing in the Lamosa church before it became a church because o Lamosa li ave se lot o Lamosa London society la Lamosa London Mission Society o le fa ominga na Lamosa tilo le batanga o Lamosa
na amata mai so se ekalesia keresiano lava e pei uma lava le skaili le wafai le wai ma e o mai faatasi tupulanga mai ekale mai ia fai au ma tangata o ekalesia na i Peltania ma ngalu faatasi tu le tala le ma ave ma usta ia le polo inga sili ai peitai walu wa le folonga ona tano fileo tato tu ama to ina ia vai tau o wali liu la mo sama a ve malotu le mo wai lo le ngo e fakasa ia e telefo inisio fo yo ona i vaenga mafu anga le lei fo ina mafu ina sui yo me ia nai fa masino le tu ai pita o le me tatu tilo ia ua ngawi fo i lalo malenga luenga male una ina o le auhina ato missionary mole tala le ona fully pe li liu mai leo le focus ua toi focus lava i te tonu lava o le si o manga mona misi ai lea pe no fai le anga le focus e te tau na tau la te tonu ai au fo ni misi le tau la i fafo e au nga fo le tau la e tu inatu ai au fo le over la inatu ai misi te tonu lo winga e te tau na pa le ni uma me lu nga o te tonu male ma wai a over fo le tau la i fafo le alu ai misi e to tonu le se o mangale la tua le awina to missional o le metupu e alu muta le to se missional we to watu ona le fo bom o fa le tonu to tonu le se o mangale ta pena to missional we awina tu lo winga e fa pale ni le me o isi e ta foi na e ni se malos ina ia koleni pela o fenga wenga manisio ilanto e awina tu pe ia awone i mutale watu le missional tu sai pete fa penale me te tau na fai nga ele fenga nga lwe tilo fo yoi le fenga nga fo male amatanga mai le nga fa missional ele wa apostolo ina wa fio yesu le lang a fai tau le tala musa la va tangata no paulo wa tolu malanga paulo na tilo li ile tu sia nga lwenga fai mai alumranga moa paulo to e foi mai paulo e foi mai Jerusalema na ia e foi mai sa me report ai e foi mai ala mato e me strong Jerusalema nga umar nga ko yaru paulo ia liskem yaru paulo ave timoteo ma ave tito ia listem sa walu maleko e tele tangata na paulo ma ave o le mele tupui e sa paulo la vai tupu atu pele au fenga venga whatsapp lava ta pena ma paulo tolo winga la tala o le tupu ia o taula ai me le vai i tonu wa alu mo le vai i tonu ia na misi lo le awina tu pe o missionary ile mete e ta lo no winga o le mete tau pe fa pale ngi fo ile so anyways peo ila le na misi e lo le cat ele to ia lava si e kalesia na toe fa muina le awina to missionary mai paula va le kalesia i lo wa uia malama sa ma losi ile awina to missionary o le lamo sa e i lava ina li ua ve ma e fakasa ai na awina pe missionary ai na lua o mo mai lava boi lava ina fa ititia o le wai mlaia peo se me fenga luenga fo ile pe no fatu le tero tato prokalami pe na toi au mai le tua pe fo ile le toi fa mu ile me alofa le ne la me alofa ole vala awina fa missionary ole me no tangata Samoa e natural na ia tali fa missionary paula val me mana miona ona fai mele ne Samoa pe ona ole fa mu wa na toi fa fangu lava na toi fa te lava ona osolo le Samoa ia ma toi fa missionary le ala ina botau no fa missionary pole ngal fa missionary le wai mi Samoa fitu fa le wo limas fo tau sanga matua pole umifo le wo tele mano ai tu pulanga tala vo Samoa wo toi oi fa fo ile ngal fa missionary ono tato prokalami o le afia fine to tal no ile so tanga le so tanga le tino ke risore kale se ke usiano Samoa po tangata Samoa male ngaluenga le wai so knowinga ile ngaluenga is why has always been about ordinary people mo tangata o malava anyone and to train them to become
and extraordinary for God. Ve matangata matautia mole ngaluenga le atua. Ai mole waiwan e leo se lotu. YWAM is not a church. It's a mission movement. Tusa ole ngayo inga fa missionary. Lona winga eleo se lotu, but it's the part of the body of Christ. Ole vaenga ole tino o Keriso. Lona winga ole YWAM is one of the parts of the body of Christ. Lona winga ele esere lotu esere YWAM is the it's not a church. It's a movement. Ose ngayoinga, ose mea lai ngayoi. Pese ta pese polo ho ele fata ava ole mea lai pa ole mea ngala mai e koe. It's a part of it. Ya. Ai te koe ya wai mea pa la to ya ngaya va no. It's a tau lava ona o fa atasi. Le lotu male ngaluenga ne wai. Pole ngayoinga ne wai. So lo no winga. Ele esere waiwan, esere lotu eta tauna o atasi. So it has to be emerged together and to move together for one purpose. Lare mafuanga is to accomplish the Great Commission. Ina ia mafai o na whaataunu ina le polo inga sili. So o tari tonu ile ngaluenga ina tonu le waiwan. It really bring a big help. O se fisosani pito sili le ana whaftaia i le atua. I le ngai oinga le waiwan, ua toi whakamumbu le mea rofa, o le ngaluenga whaamisionari. Mana tua, ngā le whaka sālawa na matua i number one i le awina atua missionary. But anyways, ono meo tutupu, ua sawai wa le toi malosi pe na masaniat. So le waiwan na, pe le na sau pick up. Nile sa koe pick up le mea na muta ile nga yoi me le tatou lisi le vaenga o le tino Keriso ma toe whaawawinga. So e peo le so o tanga le lo tung whai e tala atu le ta ua fwoi o le sau o le waiwamia o le ngayoinga. It's a movement na whaatanga ele atua so that to awaken the goal of missions into our people. And the same thing what YWAM is doing to the rest of the world. Ele na Samoa, e o foi nei Tonga. O Tonga foi is one of the number one sending out missionaries nations in the Pacific. O le tasi me o tunu, e matuanu me o tasi ale mera au hina to missionary. Ai alu Papua, Solomona, o New Caledonia, Vanuatu. Tele fo yo tua o atunu nei. Na o le tala le, ono tangata mai Tonga. Ale mea is the same thing happen. Le fo tupu nei Tonga. Ina ua tau la ile va ai le kalesia within themselves. They cut. Ona ele fa opunga fa apea. Ia. Bo so o le tala le. E le te mana o mia fono o ni si fafo. Le la o me fafo e fa pe tato. And that's the mindset from the devil. O le mindset tonu na malea. O tali tonu. E mai le ti Apollo. Fauta foi pe tato. Sila ile olo papelu. Ya. O te mai le tala le olo papelu. Na fola ele tu ya atama eva fatoanga I etena. E te tauna tupu lau tangata o luola, ma whaateleina, ma tumu aile na lam. E ui ala ina ua ngasala tangata. Tuli ese lea tua mai whatoanga I etena. Ya ma atu le tui sa e tu sa mali upol tu spaia. Alua ele watu tupu tangata ma wale olo papelu. Lea na whaapei whai loa ke nese sfun tasi. Ina o male lolo matuna whapena. Whamai o maia. Se o tatou whaia se olo. Leo whaia o maia. O maia tatou te nofa atasi. Ma tatou whaia se olo. E tau ile langi. E tā ua ai o tatou ingoa. A tatou sila to toa ia ile. Ma tā upule sumaltasi. O le ale ngayo inga leo whaia le wali ia. Wa lato leo sita ia. Le mea na whaia ile atua ya atama eva. Ia. O le ale mea na whaia ile atua ya atama eva. Ia ulu wola. Ma ia whanau, ma ia tumu aile lalolang. To be fruitful, multiply, and fill the earth. Ai manu tapa sumaltasi. O whamaila wale ia. O mai tatu whaial mea lea. Whaile olo taulang. Ta ua ai o tato ingoa. O lea melu o tupule wale ia. They suddenly
take their focus within themselves. Ua lato tilo for their own interest. Mo'i lato lava. Naya is exactly the same sin that the serpent, le ngata, fase se ai eva. Le fai mai. E moni ea mo fai mai lea tua alu ai la au lea fa mai. I fa mai lea tua sa fa mai lor kala ale ngata. Ile ai o le meanga musu lea tu langa te ua ta tala ai. Ia lua mata ma fa a pe ai o lua ni atua. Fa longo fa fai tau lea. Ma fa a pe ai o lua ni atua. Tango loa eva tu na il media fa a pe ai ma ua ni atua. O le mo tupu the focus walu ya nai oi e pe ne ya o se atua atua maulunga vale ke nese sumartasi tato faia le olo tau le langi ta awai tato ingo o le langi le media pe ye tato ni atua. Exactly same thing happened in the church, in the history of the church. E musu ina ia sala laula tala ina ia tau fiofi tangata ina ia pe tato ni atua ma ia pe ta uai pe tato ingo lena tato tala no le aso na tia ile tangata no ia John Wycliffe and what he did translating the Bible from Latin to English ma ile fa latini ile fa inglisi o le mena tupu e mo musu e kalesia e fa ali liu le tusi pa ia mai le latini e fa inglisi aisea because of power, because of authority. They want to hold the power. O le taimi foi na e na o fai taulanga lava e fai taua le tusi pa ia e le loa e tangata ale fa me o tangata. The only language most of them they use every day is English. Alfa latini na alfa latini le tusi pa ia o le mea tonu la vale na tau fiofi ai tangata sai ai tofi molunga na mai tau e fa le liu tu spa ia mai latini fa inglisi ona te wai loa tangata me le fa le kuspa ia ona o ese lo tangata mai ile lotu aisia they want to build this up high ina ia ta uai lato ingoa so ata to va iPhone talfa sol pito tupu mai le kalesi o le fase se la valer ti apolo po le pepeno la valer ti apolo o mai se tato foi se mea mata utia mata uai o tato ingoa ia por tala al ngata na faia eva e ave ai oe o lua pei o se atua ngaya o le sitaimi o le mana ia i le fa longo nei ai mangi o tato misi ai miss the point misi ele melema na o ile atua so ile wai this is all about is that's why o te tamo faila ba eta pele ngole wai o le te full time but me now i Samoa lungo program TV Samoa For Mission ona o te faitete ele mena tupu ya Eva tupu olo i pa pelo sia e ta ua i o tatou ingoa ia le foi o sau foi nei sato o se nei tonga o sau foi lu i tatou su vai ave esele ngol wai tu oi le ngoa tonga for mission lona winga it's open, anyone can be part of this wai tu oi ngol tatou ngol wai ia uma kwai le nis so o le connection ia e te o te le to tala mai malau sugar fenga e pe se me fia e te o to pe atu tala ai mi se me tau ai ma nei ia sa o lo sugar ia faftai lo sugar le por fu ma voi le fa longo kwa ma to fiele sa nganga lo sugar le e ma nei io le mele penga sa ngoi fo ile amata mengole ole wa inga mata mai mongi le sangwa vai go kaola mai ke ni go kaola mo ko ai lole ngo ma makanga ngo ko malama vai e fai lo tala ke ni fo kaola me ke ko se makongu ma pio ke minga ko ka va ko ila me yo tala inga ia o ko le ngo sio o ko me ki vo me fa sa ma va ai yo ko maka mo ko o fu ye mo le o kala kule la mo sa wa la mo sa ke ki so ia kasi se ia nga ke si la fia mi kaile mi kaile le kan al vela tala va por fispa o ko ingo fixa o ko inga ki en ofo mangia ia mal mo ke si vongi ke sa si la mo sa mo kwa fa ko ngar mo kwa sa
o folangaranga fai sas ka miki nga o imela e fa longo lo ni me va pela e fa ni va pokonga voi ka pelo wa mo pelo wa sa amakai ma me lo FC ai e ma passa sa ma fu ma ko fa sa ma ko e wa pe ko ma yo le ka ku le sa wanga lo su le am ka mengol me e mongi le wa pe yo le o le ke le ale nga o fa mission ha tanta mo le kai mai yo la ko nga sa ma ka me le nga o fa mission ha le la nga o mai ke mi ma ko ka ki mai ma ka fa lo me o ka ma mai e ma ko ka wo inga me ngore wa si mare mele wa sa fa sa vari il taulang le ele bang ma pika ki sola foi ka ke fie fa longo ka ke fie al fa longo mi mario pese na fo ka fa longo ia e ka fo i marola fo la nga fe au fo le fe sko o ka la voi e kuri po ida la mo la ko sa fa i rumo o le fus pa lo ke lo so ma foi au nga ngai e soi e fai la tala nga wa mai mo ye o ka miki la ye no ia o ia ta miki o kupu anga o ka miki o le lo kai a ke nga ru le la o mo te mi e yo o me asi o so sia sa ma ku fai me fa ka si le e wa ru tala inga nga ru wa e vai ko fa bo me lu va e ke mi ngor va le nga o ka ku ka ngoi last week e fai ala tala nga ka miki kia waharu o wharonga o ranga ia ma whai a koe aronga ainga e inga isi ka miki voi sa mako mafuta mako ngā rua whakasifo le ara e aru vaso langa o monire whai sa whai mako pokalame o wakoro o saurunga ia isi mawhingera ia ai koe teksi me umako pokalame a teksi me whawhakai me pokalame a le ara i Nelson e whako a release mai whainga ia sau ka whau ingi sile keimi o December skim whapenga ia whawhakai a loko ia ngai nge fo i whanga uma peila o i ngā whure wa kaibinga pe e kau whasasare le o ka miki unga ka miki ngai o i isi me e pinga mara i lau sau ngā whure le ngā whaingi e kau le me sa whaingo fie awa makang ko e kau whaikawe pe ko kau fiofi mo a mele whalaptara a alu ka miki ki a le whai se me se fure pe abu mo le anga rolang ele kele inkala pe ka o kengi a wala a o i me lai ka o yesu ma me soli makua i le ma whai anga ma mulu iska miki pe o le winga ngaro kale i se sengo te mingi a alu ka miki se ro langa alu i me lai whapukonga le anga funga e le au ava ma pe ka alu ngai le ka yoko wharongo o kengi ka ika si o karula i whakonga i a yeso i o le sala maringu e sala ngu fa sala ngalo wau o i mea la vai i mea sa wha o mai ale o tupu ale malama mo o mringi vai kengi i o sea sa mo ia o rei e ianga i ngai whiwhia o rei wha sa ka miki ia pe o le whoringa ngā wai mai o sa ngā sa ngā mai ngai o mare wa me kau whai talanga sa whai o mare wa me ngaoi mo mai ia e ngā oi mai ka maki tuplang tarvo mai kongus ia kako vai fo yo le kupu al kemingi le tupu al kemingi le mea rea le fo le lo ese me ko miki e kau ke la ngonga fo i kako e le fa pe ke kurunga si o i le mea kurunga i si o pe o feo sa valia i solo fo e ia ronga mafu anga e o le maria ngā whanongo fo i le whangatala la sunga ma ia e mali e fa marsi au foi ma ko fa fang foi ni mea e lo vinga ta tu kana nganga ma ka ku fa so ko ka foi ni ko fang le la o ma ria le ngore o ye ngi ngapu fa ngo fie i kanga di o nga se mea mo se o le ka o le mission for tonga o le mission for Samoa ka te tala le ka ku se mo ma fu le Samoa ni ba ya so ka ku fa ro ko o le ai le e tangata sa ngofo i sala e sa ngofo i sala e rua ka kalo mai mo Samoa mana ia le taptino mali nga mali e loko fa manguia e loko kau anga o me ronga ai e sa amus a fa melanga tala
o ke fia ngofo pe Israel e whaila malunga ke kakaro molo o samu tenga umar ke ni e kau ki ye kau ke ro malo lo po mare ho au mal po kau ke ngofo ai e kungu ye fo kau ke mafo faua i sa mo ala ngol ka ko fa ho kau ke karo e o ka ko ye fo le ka ko ke faia ngal wengale talo mo ko sa mo ai fe por mele ringa ai fa la ve ku pu ye me ves me sa mo mo ye ni kai ngai ves like au ke fa kai lo ko le tu o le ye ka le ka kalo mo so ka ko ora ngalu kele le ngai o ngai fa ngai o mai ka le si ye fa le ka kalo pu ngo mo si sa mo le ku la le ai fo ngai fa la ve ku pu ni ve ke mo fi nga fa nga fi nga le fa ni Bisa kanga kari aku langsung ni, fengori. Ele malo. Malo fa tai ia wa. Talinga foi sia longo le sia fil fa so male. Tu fa mai foi langsung al missionary. Ese el matango fiol ba nga le wa pe yo le. Fa moi foi na nei por kalame ina ia toi so ole so tanga le wai ma le kalisia po le lotu. Ia ole mele sa u poi maua mai le saunoanga sungal missionary. Ole mission movement. Ole manaia leo le vaenga lea. Ia le wofa unga fo ele tuo se ole si ole ngā luenga a le tuo. Ia e tā pena ia tama whanau o si o tātou atu nuu mon ngā luenga wha missionary. Ia ai le awhaina ia ka le sia o lo whai lava la tau mission programs ia ai o le manga ia fun mele ma le fa so le sunga ia tito ia e moni fa maun bo ke lo o le vai ke mi o tito li la sunga ko vati e wala nga fa sao ele o se si me wala fa sao nga lai lo le si ko inga masi lo mo nga o me mo kengi lai lo le fe au lai lo le fe au le fa maong o ka mai ki mi le wala fa maong le lotu pe ge lo lotu mai o America po sia mani nga luenga fa missionary Long sunga mai. Tono lawa soy mai le sunga fenga ya na night. Lo fa pio. Fa tai lo wa mau yo se la. O vole sango vole mau ya. A fa tai mana ya le si upule sa ta o sunga ko vati lo sunga fenga tito. Ole upule ole merge Ole koe o mai fa kas ngalu lu fa tas. Ina ia iai nise a wina tu mo nga luenga fa missionary ole manga ia le movement le wai le wala to pika pinga menga le mea sa a mata ne o tatu tua le wala to o mai to fafangu to au mai a sa mo po le lotu e tataua ona iai nise a wina tu mga luenga fa missionary kai pela o vaenga le sa fa so me le sunga Yakovat o so e fo i mai le si malanga o le vanga kiu le si tele o tangata o lo fio nga luenga lana fio yoi moni fa mau ia e ole fa moi fo na ni po kala mi sa mo ina ia tato nga lulu e fa tas ia me se fo i lai ka le si fo i ele o ye ni la to por kalame fa missionary ia fainga lo fa kasi male wai Dime. fai ona so tau au fa tasi male wai ia wale tapina ino fa nau male awina to fa nau ia pe fai o lato wala awina le mai le to ai pe se to e fa popo tu le ala sunga le missionary ko va fa tai lava i lo sunga fe ngai pe ole tau lava le o ta to polo kalami ole so tanga the connections of YWAM and the church so ya cha olava the church is YWAM
YWAM is the church. Ole lotu, ole YWAM, ole lotu. Ole lotu, ole YWAM. So me e tatau na fili lua, e tatau na o whaatasi. But ona e leo lotu le mafuanga. Au te talitonu, o le tia apolo. O le ngaluenga no watasi ale satan. So sometimes, it's not, I don't want to blame the church, but because the church was not aware, I ona wole matala le lotu, ona ole ngai oinga la valer ti apolo, ole tale penga o me, ole si ngo tati tauna fa ngone me ole ti apolo, ole tale pe me, ole tale pe fali, pas ole pawale ola ngai oinga, tale pe ainga, tale pe fa la potonga, tale pe malo. Tale pea ele mafutanga, tale pea ele me, tale pe e pa ola vale ola na ia me fie fai. Ol fala nga ngome, ele kasila se me fala nga ele tia polo o so se ko nga o lungali, o ainga o fana, o fala potonga, o fai nga malo. Ele no se me o le mela watu. Ya, bola tatu tau. O le mela watu. Ono wole matala i tangata. Ia wa o maturo, whetauwa i lo tangata. A wole loa tangata i wa whetauwa. E leo la toa e tatau no whetauwa. E tatau na rato tu tu whaatasi. Ma whaasasanga e tau o le tia apolo. A ono la toa i loa le fili. Ia wa o mane. Ia wa vea listangata ma fili. A la lava manino le tusipaia le atua. Le tusi e feso ma le tusipaia atua. La fa mel tala e feso. Mai o tātou te le tau matangata. We don't battle with the flesh and bones. Ile tau tātou matangata po ano mani pona iwi se tulo. O le tau tangata e whaaleanganga. But we fight against the principality mai o fai pule o ali sili. E kalango ia nganga leanga ngei le mwhai tatou mata le tino. O na tātou vaia. O la wali ia. O la wali ia leo mai lulu mai kalo sai mingi ma meo kale o onga. Ia le kako whawhasanga la ia. Mui lesi whaaleanga lesi. But eleo le menga le whina ngalo ele atua ai o le whawhitauri. We don't aware. Wa tātou le mātana. O na tātou le o lava le tino kiriso. E leo se tala e vane ai pia tātou ba ai. O le ale mafua ango le tele o le lotu tono Samoa. O tele tono. E titi ana i lotu o lana a mata le upo le atua. A o te tale tono wha maa ngalo mai au Samoa. O le tele o le lotu le atupu Samoa. O le whewai a. O le fitu ia o mafua. O itale ia le whatu. O le upo e toi atia. Ai lava na e kalesia i lo manatu. O lana a mata le upo le atua. A o le tele. Wo fo ia nga. O na tasi lea mesa o awe Samoa. O te e vala ulia o te lo na e kalesia. Foi fatu a mata. O nisi e kalesia se fala o longa tu mena o ese manye. Ya, langa tu va ai atu le fai au sa mato ngā lue. E le tau i la wa ai te tau na o ese. Lea ta te nofo malotu fokusole. E mata o tia. O le motupu. O na vela yo le foi tangata ma fili o tangata ne a le tuspa ia le manino ta tote le tau matangata a tonu ya nga fo nei proclame ta tote o to il tatu a ingal ne fiafi ele tau ta to matangata po le alo wital tangata i e mana tua ele o tangata le ma fo o le tia apolo le wa sa mato isa e lo ma fa ma lo ma fa ma fai mai o tangata la a le fasa oa e fai ya la ga miola ya tio ma pepelo ya tato ya ai le fasa o le fai ya mio tanga la fa lili o me fa pe o ai fai ngo fie yo le upo le tua pe tato mata la mal fa tete ya woni a vele italista ngata ona vele o tanga le moto fil ya yo lo sunga o kale po le o la mi o ka o kwa ya le ese ka ko focus ngevia amen. Pele fa mai le tu tau tatal no la titi vai nga le wa fa si telo tatu a tu nu wa pe tatu tilo ye mi tu pu ne vai ta wa ma tu a i fe wa i tu o tanga tol mo tu pu pe ola va le vai wa fa sanga la va lista ngata e matua i fa le anga lista ngata ile me ngata i fa le anga ya a wa ngano il ngata kerisiano e le o so na fili le
O le tia Apollo leo matua I ta alo lava I mafau tātou tangata. Ia, o le lopo la me wa fe fa so e se mele. Ma le ia yo le. Ma le ia yo le me lo suor fe vo le wo lo sa no. Wala o le tu sa o le ri. A le ka ke va vai ko le tu. Ah. Lai tu o me ke mi le. O e ka pola ka ko fo mama o ka ko ke lo mo fi a me le tu. Ah. O le wingo tala fo le ke lo ai me o e mo le. Ah. Ke vai e ke loi me upu matala e fai ia le ua sa ngola sunga tulanga le mo me le futua a upu e fai le le ngana e faonga pe venga ma fa so la ma sunga le o ngol fa to no alila mo me le tangata fo le wala fo ale upu e o ke lo ma fo fa se me ai o ti apol ia e fa ka ia fa ni e pe o le ngolo tala le fa ngi wo le ka fia me ka pe ka ke in fa ko o ala ai ava me e kwale o ke ngia nga ka asi o ka lu la me ka o so fa yesu va lo la o ke ngia ko ka sa nga ko o a wo ko o me la ya le va vera ka so o le ala ma le ki me kuri ko ka ale winga la tala le a ka ko e ngi ki nganga I upu fo ngai e ka sa mua ngai au ngare ku e fa pe nganga I upu fo ngai e ro ngi upu masoa e ka ngai au ngai lunga la unga ai se fai la ka la fai ale winga la tala fo le mo me ngor se furi kwa ona ka ko le ka sa o le lo sa mua ka ko ki ka mo ka Tare kau ke vesi solo maranga leanga ma ri o pouduri. A kako kau e le whakingo e whareanga kako kau. A me whelo tala se ngai kako ki kiro ala i. O upu e lafo e tangata e lunga le ia kako e leo marama le history o whaiwhea. A punga me whamatalanga e lafo lunga le lafo ngai whaiwhea. O kalmarus. Pe o le winga ngā lak tala fo le. Wala for fa upunga malele ma fo fa o ngare o se ke ma ngai sa nganga fa no yang ngir se o ya ka fa o ngafi pero o fa fa te o ngafi e ku sa fa o leva ma fa o ka fa o ngafi awor fa yin fa talang awor fa yin fa upunga ma so ngala fo yin fa kalang e kele ha o le la yo ska ka ngai o nganga ya e o lor fu mo fu ya fa ya tang e pe o le ngora kala fo le e o ka ya pengia ka kala pe o ka lo o ya kala fa yo ko sa mo ko fa ko se le ar ma ga ya yo me le ke fa so mo ye ya pa ka ya fo la sunga fo i wa re fa ngo fo la nga venga nga fa na nga ke ngo fo ya ku ese e le o se ngana ko ese me ngo fo ye lo se ainga ya fa ka yo wa fa wa nga o mo fina ngalo le tu me nga fa ka yo ko ko ilo ngo fo ya wa o le ke me salo por me nga le la ma ma so aka e su mo nga ya nai salve ke o su me le o ka fa pe mai le ro mal dio le o ma po kala o le la wa o se ai se me o ke fa yo pe ke wa no ba su nga fa fa ya nga ko le ma fa fa wa le nga ke lo nga fa fa le su me o la ka wa ba ma fa 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 mo salo po alo Malaysia suga tito e la suga tito ya ele ase mo ele sa ni manga lui e to fa pe o la sa ya tia a sa to ya be sa mo mo sa o nga o le fa tani atu o le fa kani a ko sa fa ya tu se va pro kalabe ala o veni vai Johnny e sul bene Pero le tulanga na le tau fa tu la tala foi le yo wala wina ya le sunga ya na yo le tafila ma moi e ke walu alu le causo elo fa le con mai sala a fa le con mai so mau so ngai tong
e fare con wale va yo e fare con ma pauso mauso ai ngai tonga pe ala tu tonga ya le ya ngofo pe ka fi pe ia mau e le ka fa malo si ai so mauso ia mau ma ka fi ma no ya ma roli ora suma wa ko ko suma ka ku kaini ia ko pele a ngo le sunga ko vati pe isi si mai no le tato Tei lava i lua sunga. Peo le vaenga le sa tau fai oto atu. Wa le so tanga lava leo le tatou le tino keriso le iai ma le waiwa. Wa so the body of Christ is one part is waiwa. The other arm it's waiwa. O le nei fai ngaluenga wha missionar. So o le Catholic, Catolito, Bresciano, Pentecosto, evangelical background ecclesia kerusiano ne na mai ecclesia pentecostal lea e tatau ona ngai oi faatasi bangalu faatasi male nei fa inga yoinga so impact on the church that oleala se se fa soa po se so ani fo ile wai mo lotu male ecclesia also the young people return from trainings o le telo tupulanga telefone le sa mai faila to ang fa so po faila to o ngai ave ma so so ma fai ni so la to kole ninga ile nei ngaluenga de wai ma to fo ia to ile lotu and go back to their own local churches and serve the church so tasile va enga po se me alufa le ale wai e o foi na tu mole kalesia so ole ale saule lotu ile sosoani le wai is they have the people so the church send the people, the church pray the talo, and the church provides support ma sosoani foi po ala fo lingo le sosoani so ole vaenga le ia a lotu ale wai po le nei foi inga is to train disciples and send the people to the nations. Ma awina tu ilato I mea ele o mafai ele lotu o na o atu ai fo ilana ia ngayoinga so o le fai le waiwa le o ova le se lau malu se fulu atu nu ua ia le waiwa mi langi lona winga e te le sao ale ne ngayoinga ile ekalesia ina ia au mai tupulanga o pongi mai tupulanga koleni ma awina atu e leo se me fa maolunga I pe fa sausili ai ono le tela volotu e ia atu nu e ia I lato silafia pe ese lato malama I le fainga o ngaluenga ai o lewa pa noa le tato ngayo inga le waiwa o lai wa ia tangata o ia paces lai ma fai ono sosoani ai I le fa fena fai fa missionary lewa ono lima ono le matua le waiwa o te manatu fo ia au ia mo lava fo ile sila feel nenga yo inga malana experience ile wala awina fa missionary no winga te le sa lot a fa yo o ye se kalesia fa fonga malne fiafi ia fa mangalo mai o pe fa pe o va tu se fa talanga au la lewa va no nenga yo inga tato ngalu lua fa atasi tu leila o kalesia ina ia avea o se ekalesia e whātau nuinga le polo inga siri e le ngata to tono Yerusalema le mero I lau ekalesia e le ngata I nā Iuteia ai a Samaria ai a tulu inga laulangi e ta tau foi o na Yesu sao lau ekalesia I Samaria ma le tulu inga laulangi o ta tau na o le taimi e whaalau e tele ai le fale ie o lau ekalesia o ai o e whaafengenga o whaafonga ma le nea fiafi o lau le so atu ma lau le fangu o le taimi a fai wa matua wa over se fulu luas fulu matua o lau ekalesia la me o le tatau ai loa na toso atu lau fale ie I Samaria ma toso atu le tulu inga laulangi whape whena whai le vaenga o le awina atu o le missionary o lau fo ile a pese tele o whaafengenga I Samoa pe avala au lia mai au ni mafutanga muturanga pena e tele no o lui ma challenge nai whaafengenga o te whaapea o tala whaapea a o mai le tala boulia e o foi matua a o mai le tala boulia po le alo le kalesia e le o se missionary le wai o le tala boulia a foi le ngole lotu lea fa te inga o le ngole lotu lea
Yesu olo fa mai ya fa olo fa teinga o le missionary le o le missionary ale ekalesia Yesu olo fa mai so lo no e le so mission e Paula van mele wa le fa o provide the trainings that fit mana tua fo o le mele fa missionary lo so fa iva venga ele tu sa fa missionary pa po New Guinea ma fa missionary fa ye o sa tu ton ele kusa fa missionary fai o isenga mal missionary fai o Afrika ele kusa aisa ese uma lava nganu e la taimi e al watul ma fau fa alutu ya ile o la ya usabo o la tu lo malo tu oi la tu no musalem ele sao yo aisa ese fo ile awala e tauna tala ile fina ngalo le aisa ina e mo fai na o tala le wai e pe le mena lo le te tala toi wa lava ma to toile ta penanga ale wai ile koleniina o missionary o le telefo yo koleniinga vai tau ia mai lava i amatanga o ngaluenga mai se lava i tangata ila opalalangi a mai ila opalalangi e na ola to lava ta o missionary ai a o sa mo malato pe o mala o fiti o mala o tonga ele ta o la vanga ni missionary o no le mafa fonga fo el palangi sa ina peta o le missionary no el palangi lava a sa mo sa le tonga sa le fiti ta o la to o fa ya onga na ya o yo vanga yo me so pe ta o la so but e o ya tia o te lo fia tala na o missionary mo lava o sa mo te lo palangi no man na pe fai tau le tarfa sol pito e o palangi va o mala usamo na la tula va atau i tai mona o no fe au sila pe o la usamo pau o no ora tala i o ya tumot e lo to te o fai au tala i papai o se ki mai o yuta la o fili i tangata fa kwa o mai lo fa ya o no winga o le missionary moya o samo na o le Samoa ia ona foi e mo foi palangi e na vai tau ia e lo star foi vane e mo foi la to ia e foi ata na mafavona ia te wa set ia ka e vonga ia ma ia ola wali ia se kinga ko ia ko mai la e kusi o ka konut ia o hausa o sali o vai ngala falta ngata ele vai ona na tia na ia ai ia te ha ula ia ina wata ai tal fa sol pito o tela na mel a papa nga e o iva ani na la tula va taula yuta e o mini tai ai fe au sina sa mo ia o falta lai nga ia o sa mo aku ma ai la wori nga e ki tiana i palangi no mai o ma sa a to tela o fai nga ia ai le fai ngoa la va nga tangata sa mo po tangata tu motu oni missionary a te rola o tau e me fa amori e fa mauti noa la o tala leo a tau woi pa pua Vanuatu Solomona o tala ia tangata e le o se palangi na au mai tala li ele nei a le fai mai tangata o Samoa no o mai nei fai mai si o le Tonga na o mai nei o le fiti na o mai nei o na fa mauni ai ngala wa ko ala woli ia soli io kopiko vai mela no tu ma vo ia le foi vai foi telo tato 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚒 college o Samoa ia ele na tia le vai e me foi o tama tuai ma tama fo ala tu tama fo ia e ngofo al kama kua ho ile ia tole ia ale ko li mengia ungi o ko ngasi kai foi nga ko mai foi ma lo ia na e mai ma lo ia vai do ia Samoa ia tot ia o yuka o fai mela o se kilo mala o mele se ku kurva yuka ala pe yo ngai winga ia ele manga ia fusa ka falo nela nga tari tonu wa kusape fa mai kuskusinga ala popai o misionga no wate o kuskusinga ala popai e mensiona na ola to la misionga o le mela te fa fetai ele nga wenga nele wai everyone so ole wai fa fonga me Samoa i o Nigeria o le mea foi na avela ele popai fa mena popai ele ma fa ona missionary se meuli ai al watu le wai fai mai e ma fai na missionary meuli o le alo pekera ngwa e ma fai na missionary ole fa unga le na tu ele wai e ta lepe ele mindset le ele ma fai se lan a color person cannot become a missionary ele ma fai na missionary stanga talan ai ole wai that God birthed
these movements, to break this mentality. E ave ese le mafaufonga lea, e le mafai, e se tangata lanu o na missionary. E le tala tangata no ya Robert Puyu, o le Papua, e no for Samoa, e missionary oi, isi atu, ila tunu utalato India, e nai Bangladesh. Fa mai le mau missionary lea, ana tau tinonga, na luatu le palang, e fia vea o ia ma missionary. E fa mai palang, e le whenga missionary. O e Papua, al watu foi tangata pos foi fa Papua fo. E le mafai, alu lo lontina. Fa mai la watu lo lontina. Fa e o lontina la. So the mother sent him as a missionary. A fa mai la ina wa awina lontina fa missionary. Ave mal pua. Fa mai ol pua ana e soani ila fa missionary. E fa atupe ai. Lau fa missionary o na alu lo le to le ale Papua malepua e alu e a mata ila na lo fa missionary e o mali aso mo fia to no mo fa lo il Papua le o fa poi ila Samoa mo fa ile mata o tia ale pepelo ya na fa na mai mo nita ngata pepelo ina ita to tua ai na vai tau ele fa na missionary o to na mato ai o mai o to yo fa mato fe o tale to original mena avela woni ia tato ia pe ave fo ia fai mala to tama fai e fai la to fe ai pita ele ima faia e mene ona ta o file nga lala o tato tua ile ave tala lele ia e uia ai nei lo la vai nei tato tua ia nei the way these people treat them, but it never stopped them from taking the gospel. Mana talitono mai o lua tito mamai ana fa apel vai taule nei le ma losi mele le human rights o ayata tau ele ubatul talal pala ngi wa tofu ya resabi ai o te fai atu ina mai tau tatu tua ele popole ai la to pole ata nga awala na Twitter la to pau lava la to mau ia o le tala le tangata Papua i Vanuatu ngaia ta fe na o mai vai tau ma no sur Facebook ma TikTok ko ia fes pa la ki ai fa sa mo au ka Moilo. O leo te tali tonu ai le na fa au mai ele atua le wai o le wai mla le na ave share ma fau le na pa langi lava e missionary e le tau le swaf le tangata swafa ya vai luanga matangi sa missionary o intia kanata na intia mumu the First Nations le tau o tangata no mo kanata fa mai o tangata lau sabo ele tali ya intia mumu para langi that's the way the palangi le menga fai le palangi nga Twitter ina tangata intia mumu ai o tangata Samoa o atu apele tala lele o pongi la wingia talo sia sa stemi ma fai na fa so ta e nei missionary tala ma le mata utia le fa nga le tu o la woli ile avenga o le tala lele to tono intia mumu wai watu e makwa ingo sia na pa ele ese inkia mumu fi va pa ai ngova ai mai lan mo tangata to lau Samoa e ku lau Samoa minko matangata fe so ta I matangata ola matangata na o na to lo so o missionary mo ia tangata ne wala popai tele la bona tangata popai watu ia e o malo tala inga ia sa lo mo ro ia lava mota fa ia langa ia fale nga ia o fa nei vai tau e ia si missionary le fa pena ni vai tau o malo tala ia sa lo mo hotel Era usa mosu el memoria. But ole nga yo nga ya la wai. Ole fisosoan. E ave ese to nga ma fa ngone. Ole si metele la va na fa le wai mi. Ilo sunga fa fenga. Ole ave ese ala ba ole taimi I vai taimi ia le fa na mo le wai. Na ole tangata matua ya. Ile fa missionary. Na le tangata wa onga tu spaia fata usanga. Se lunga fata usanga talu da ya tu spaia fatu am fain e qualify e te alu fa missionary ai saulu mai wen tolu masina ono masina walava matoe ko so meno fain mai wen sau fa fain ofie o ifo tato tal tono o le vala o le tu e fain ofie yo le vala o le tu ale mo tupu o tato o mai fa fain ata
ele sauni oi se fatau sanga se lima ia sa tala lisi mato misionar Samoa o le mena le fatau sanga la dus paia e uma mai la fatau sanga wa fio mai Yesu la tele ana tala ai pe o lisi lea matatia sa lo le vai sui o lisi matatia o le awina atu fa nau po tu pulanga talavo su valo tau sanga su iva luas fulu su fitu su o tala Yesu nga lisi le me matautia na fa na mai le e su ia ita to ma fa fa mo tu na se longa lava o tangata matua o faira to lua fa to mo faina ya ala fina ngalo le tu e a mata mai ai no fa na mata ngata mana voluntina a mata na fina ngalo le tu ai pita ona o le tatu popole i mese se o le tatu na e fai melele a o misiele me fina ngalo ile tu ile ta bena ili sipa ya somo moya le na fisiri mai le fa fenga ya na nai fa fenga ta pena tangata le no fa ya tu o le mena le misiona e pole vala wina ele mana minta pena ya le fa e ta pena i lunga o le ala awe nga yele ala eta pena to inala molanga o melo ta pena alu eta pena esa unga lo awe le fia pia o le fia lu esia wo over ta pena al mena e lo pala au mingoi lo nga muli lo mele fa mai le tua kama kawa nga vale alu luma alu tua o le meta ulia nga tala masa la va bota tu fa longo ai il fa ke usiano e fa atari le atua se ita to la amo bol step mo e ona tasi lua tolu fa ro le atua ia so al me o le step foi na tala vol tangata o le step mo al step na la fa atari foi le atua nga o ta fia mi noi lava move lo le atua asia e le fosia le atua ka so o va enga ia po na i bala ia le na au mai le atua le waiwa ina ia sui na mafau le kalesia matilo sole so se tangata lava ua ava noa mo le fa mission afa mali tala tangata ne yo Lauren Cunningham is not your ability but is your availability fai mai e leo loa nga va e te alua a loa va noa tele tangata anga va there's so many people have the ability but they are very busy ia tele tangata ye nga va ye me alofa e matautia ai absolia tu tele ava no o le merna sila lo tangata le ni nga va wala ava no wa do para to me fai tangata tonu ia ya nga le bala o le tu and then on the way God will give them the ability ia le pumasani one of the phrase it said God doesn't call the qualified he qualified the called ele vala wina ele tu tangata wanga ba e faanga ele tu tangata ua ia vala awina pela o le fa now me tato waiwa is a way to change the way we see things, change the way to do things, and change the way to send the people into the field. While tasi la fe iwa sala wonos fulu na amata ile ngal wenga nele waiwan au tasi iba lima ono 1956 God gave the vision to Lauren Cunningham. Abe le tuol fa alinga ya Lauren le ngore tau le na mata ngal wenga ne na abe tanga ele tuol fa alinga na le luas fulu on tau sanga only 20 years old le matual tau le ane Lauren when God gave him this vision alfa alinga fai mai he saw a vision of waves of young people mai na ia air fa alinga le ngal o le ngalu o tupulanga mai lava ko le ngalu ave ku ki ngalu o sui mai le ato ngalu o ngalu o liu young people but it become the youth ave mai la this wave mai wa fakki mai le ngalu alwa ko le ngalu kava le kontingeka kava le continenta kava le continent he saw the waves of young people cover each continent mai o fufi le continenta ai tu ai tu ile falinga o le ngalu o tupulanga sharing the gospel of God everywhere in every continent fa mai la yo ono fisini la yo tau le tu na tu la then God lead him fa mai la yo ona watu le tau le ile kalesia he went to the church
o wa ona background ia malia ele ta ua le ngole kalesia wal watu ile auto ina ma fa ia fa linga le wa ia ia ma tau ia le ngaluenga le ai fa apea mai le tala le kalesia Lord e fa inga ta tele la unta upu e le ma fa nta to avea tu pulanga po tala bou ngalo fa missionary langa e tele na tu fa fiu e fa inga ta e tele tu pulanga e fa long tata fa mai la le vai tau le tau le sa ia no to finga maulunga le kalesia mai o ia alu fa ma vai le lotu fa ma vai ono to finga sa lo a matal ngaluenga ne alwai wen ma lo and he mobilize as much as he can young people and send them for outreach ma awina tu la to I malanga pupu for short term o le apito ia o mai ia toyo pa o ngal mena matal wai wen ngale o fe kala inga yo o mai awal wai then they start to have trainings fai lola to koleninga fai ya o onga ai se wala to vai bo tupu la ngal and exactly what he saw wai fai mai na watu ile to ina ai fai to ia mai lam ta ia ole afilia tu lava ele to ina po e tau no ia fa ia lori ele fa pe nga fo linga na me le tu ia cha fa mai le tu o tala bo uma every young people so se kala bo wa ya ele ka filia wa ya sa wa ia o ingala le nga fa ia lo ia ka le ale nai to ino de kalesia malie o la fa se e mai tua o te alo sta e men fa mai le tu ia cha ona e te le wharinga na mai lea tuia te au. Ai la I titi te le awala le to te ta ua mai. E whaatino e wharinga. Ia. So, ta si hiva lima ono, va ai el tau lea lea wharinga, ta si hiva ono sifulu. He start the ministry and he call it Youth with a Mission. So, and YWAM began in California. So in California, in America. Na amata e ngalo wenga nei. But this is the vision. Fai mai, young people in America. So that's why Ileso YWAM is over 180 countries in the world. Why? Because this young man obeyed the vision that God gave him. And what is that vision? Young people, waves of young people cover this continent, every continent, and sharing the gospel everywhere they went and everywhere they go. So, Ole YWAM, Ole tangata neolo, his motto, God doesn't look for an ability. He's looking for your availability. Esa ili po oe avanoa. Po avanoa oe, mole vala awina le tua. So, Peo le tu foi oto atu le mafua unga le nenga luenga malana so tanga e fiso so ani le ile fiso ya ina mafau faunga o tatu e kale sia le tino ke viso ele tamo na omiena mato e faini ta penenga se tele ele se faina. But if you want to join us, we have the training. We have all the different types of training that your young people train them and send them to the nations. So ia ono tato taimi lau sunga mai atu manatu verso 4 fa au tato mata up tele o meu te fia tala to e o fo le University of the Nations le o ele university so YWAM mali university so YWAM has his own University of the Nations so o university na mata le tasi le fi se lau pole fitu lima se me penga na mata le university le ale YWAM ta ole University of the Nations ale university ale they were over le se lau wono fulu atu no le wa ya but this university doesn't have a wall it doesn't say location, it doesn't have a headquarter, it is an officer to tonu, it's all over the place o le fa moi to train every young people to the best. E ma faina avele tala le to train them to become a medical doctor, whakamuta, whaafaiaonga, ma le tele o ta opo ese. O le ana fuanga, e na yo atu missionary, they have something to keep. E le ma le pelu,
ai to ngai mal sa mala ia le pelu la u mal upu ia fo mal sa mala fa pe ngam so ange fa ya o ngai ka ia pe ya wa o tangata fa fenga fa ile me male e tusa male fina ngalo le tu ia pes fouta to tala tato tapu ia ono tato tai ia marole fa so lo suole fa vadia e pauale me vo le ia o tato tai mi wa mo uma tato tai mi nga o singa ko si le kwa fo le lo sunga wale me ka ko le penga sa mo mo tape langa male o le male supply me uma fa pena o le ka wa si wale ia va ngare e pivo maka mai e wale vo mo lunga ia era un faso a le wo fa mai a le yo le sira ai yo pero fa mai le le fa so visa si ala ko era ai la son fale foi de en ofuai e wale e so so tito ai fa mai fatala Yesu pe fai lo pe fai de ala tene tengata ele se me boy lo ga vigala ai se what eta pena ele ia mai me sinale fa fo me nga le ke wa o ka penga ku lo fa mo ro ko pera ku ngai ko ma pe alui ya ke wo so nya na ya o vira sumari fantomme alo ai malora mo more mo fa so ai ya le Alo fa tai tal tonu sa o tato por kalamena le fiafi so atu ma awina atu pe mo e wala mai mo fa fonga ya mai se le foi o tato fa longo le fa so ma le tufa mai o le sunga ya ko wati ia i le so tanga le tato wai ma le lotu ina ia tato ngalu loi fatas awa Samoa mo nga luenga fa missionary fa pa mai le fa talanga moli tele atu le nga fa tele la sunga ko wati le missionary fa pe foi ia sio ainga male no foalo ia ile fa no ina fo lo time tu sa maltato por kalame ia o mato tatalo ia ipea le file mo le tua male a aula vea ia le tua i lunga ia te oi male ainga a whianga ia foi male maftanga ai mese foi o lunga lue ai i to tono so tato malo tonga mo le atu il fafta i tele i sunga fa whinga ia tito ia i le atasi mai foi liefia ia wal tato por kalame ia masalo ko watio ma tito le ala a manga lue atu pei nei ia ai nisi foi le fianga il tato nga luenga fa missionary ia le ala le a ma fa ia tu nei ia training yeah ma ka ko training fa visa fa mala ko visa sinangalo o bona ia tito ma mai yeah na lalo va pe amata is fa au yana nai yeah ona nai ma ngale nei yeah mai al ma ko team ngale la mo mo vat so all students mua ia dela ia ma lo la guys tare sa oi ora suga oi o ko ese me no ia ko foi mai ia tai tele lava la sunga missionary fa so mai foi lefia ia wala vale fa moi o Samoa mo nga luenga fa missionary mo le atu ia lo fanga mo li po si o tatou tamai a fono fa pe foi le tatou pulenga i Samoa ia salo sa 𝚟𝚒𝚍 tatou 𝚜𝚑𝚘 ai fa aftai atu foi le tatalo mai ia wale tatou nga luenga Samoa mo nga luenga fa missionary ia po tonga foi mo nga luenga fa missionary fa malo atu le nga lue fa manuia tele le tu le fiafi Samoa le tu peli ia o le taualunga foi le al tautua ma le auaunanga le Global Kingdom TV tatou 𝚜𝚑𝚘 foi le soa tai au ia il tatou por kalame pe on fatulanga ina msalo ia mo staimi ona awina tu le tatou por kalame tabena ina msaunia el tatou missionary le tofine ia lise ia ile tatou por kalame o Israelu no filfilia o le tua ia e moltaimi nei fa manuia tele le tua Samoa
alo fatu lau sunga le missionary soifua mai a manuia. A se fo.